ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay ngay ba daw? Tain sargang mumutan day to tricycle. Jakit isardengain, kita man day tarang tayo. Na, apay ngay tagunggun matan. Anya aya day ta, hanging braids. Saan may tikunat? Apay ngay nga agun-gaun. Di tam makita asin-sinan day ta proyektaw day ja kumpare ka Kapitan Inteng. Agin lalayng tumay. Kasanutang arod ang makalasat ngay di tarangtay. Ay kat manglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti mabalayin, tapalpak mo day ta proyekto ni Parinteng. Unay mo't jerang tayon, Maray. Apay, Maray. Agunggun mo. Kasjay talaga, Maray. Anya kasjay talaga. Saan anormal ti kasjay arangtay? Kurang ngamin ti budget. Saan lakuman ang nagpapaaramid ni Kapitan Itirangtay no kasjay mo laang? Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan Jay budget na. Iso akurang. Saan mo't, Maray? Agibulbul sa ayamot ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan nyo nga opisyal jay budget na. Ay, di ka agsasao iti kasta, Maray. Day tatipon naw. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Maw. Naa? No inikan na kuma iti bingay kaw. Di ado kumalakok ita. Di mo makita, aday to'y langan sa nga pulo akin day, kan 5 akris pap ti karga, day to'y tersina. Apay, Maray. Awan la ko mun a sardinas. Awanon, Maray. Uray asin? Awan matan? Awan nga rodon. Nabangkrap kan sa matan? Anya nga rod ngay. Sapay daytoy ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundaw ti barangay. Anya? Ay unay mo't daytan? Saan la siyak? Uray ni Kapitan. Pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asidsidaan may. No nagibulsan ni Inteng, naiimas kumaakanayon ti sidsidaan may. Ay, no apay tomat ngamin nagkurang ti pondo day jay arangtay. Damagak tuman kan Inteng. Ay, nasken amalawlawagan tayo iti day taabanag. Ay nagkunamot nga da imbulsa mi apundo. Kanayon mo met, akap-kapon ti bulsak. Anya, ada maalalam aya? Barbarya mag. Kadakulanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga da ibulbulsak apundaw? Ay, damari to yang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsak? Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Hey, iso nga rod ti may sa aparikot. Tapay manan. Kurang nga rod ti pundo. Ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas dayta akalsada. Ay wala, ado manan ti mangibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan, kita man. Wun, kita akon. Kita nga, sa bali mo tikit kita. Dahil ito tudok ti kita. Ay. Kunak ano je balay da Kapitan ti kunam akitaag. Dahil ta kalsada nga ipatpatarimaan ni Parinteng. Dahil ta ti kita makunak. Apay nga ita nagpatinggamot dito'y batog ti balay ti panakasiminto na. Imbulsa naman ti pundo na. Ni Kapitan ti bagbagam anang ibulsa? Sino pa'y kumangay? No imbulsa na, napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay nga raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidainda. Dagita mit hilig na kay nalaing nga gibulsa. Podno, Kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay, saan na podno dayta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da ka kadagiti tattao. Ay na talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga roti saan da amaawatan? Ay, pasinsyahan tayo. Sana nasaya dayta nga ibagbagada. Ay, Kapitan. Danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungbat.
Apay pare, nagpatingga dito'y balay mi, dito'y panakasiminto ti dalan. Nairantamod launa yan. Nay, apay kumaapanunutom ti kasta pare. Talaga, may? Talaga kagurgura na ka. Kurang nga ron ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan ka nga grason pare? Nakadkadlaw, asaan mo akayat ang maipasiminto, dito'y kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay, di ka gibagbaga iti imbulsa apundo, taawan ti maigatang ko iti pumadak. Sagmamanoya ti pumadang pare. Piso! Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa'y iti salapi ko ma. What? Ada ka imbulbulsa kun apundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wan nga rod maray. Imbag ta nakita ka. Ay makipayungak man kan ka ta nagpudaw. Ay, katwan amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Mari Juan ang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti gulpi na. Kasanungawan. Kat ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Ay, bagbagam lang dayta, tailislisim ni Kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawad, mas dakkel at imbulsa ni Kapitan. No adda, kandakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laang matigulpiam, jemot na imas na. Dayta nga rod kat mare, kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng. Kan uray ni Mari Kuanang, awan ti imbulsa na. Hey, unay kati sakit tinakam ko na yan. Tapay manaun. Asino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? No makita masana na ituloy na si Binto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga minkit-kitaan na. Ay, sana mabalin ajak kitain na. Tapatog ka nga ron ti balay ta dahi ta nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabalin na sana nga reklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsymet. Dakal tinakupit ni Parinteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasair tirik na kon. Yapoy ti ibagbagada nga imbulsak a kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat kon tiag sangay. Hey, tapno malpas day ta a proyektaw. Ada na panunot ko nga aramidin tayaw. Anya ngay dayta? Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Hindi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayat no agtitinulong tayo. Una! Dahi tamanan ti bagbagakay. Nagsayatan, ngagtugtugawak lang, ngagmalmalam. Kidawin na kitang opisyal kay dahi, ti pa nagtitinulang. Bayanihan ka nung nga raw. Amok no niya dahi ta bayanihan. Saan mo na masapol ngay palawag pa'y? Tumulong tamot Amok, tagtrabaho to yan. Amok, tagbayanihan. Ang jakayat na tumulaw. Isuma lang agtugtugaw ka lang dito'y balay, di tumulong kan. Basta jakayat. Day talamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidom. Ay katrumbang lang mo ta. Nagado a reklamom. Isugayam ti trabaho. Angam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulaw. Mapanugak lang, isuasanayin. Kahit anyangay nga rod taramidom dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw ka ngagmalmalam. Agtugaw, agkuyakoy, mangan, agbuyay titibay. Agasam na kitang aramidang ngay. Nagataw! Oh, dagiti agbayanihan. Umay kayo agpalista dito. Maray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan na ayan ni Badung Mau. Aday je balay may. Kat umay kumadituyin Ipalistak lang nga rod tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibagan ni Kapitan no anya ti aramiden na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Katuray masapol nga agtrabaho di mailista. Agkumari ta nga raw. Ay uray nga raw.
Kayat mo nga ang tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat agko kumari tayo mag. Ay na, saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badong Mau. Jakto pa'y maibaon nga ginaw. Pakitam dayta. Kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis nga gluto ka, day tako mapanagbayabayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't ano siya kat saan. Apay ngay siya, saanak mo tatumulong, angam saanak mo tamabain. Sika ata nagpuskul tarupam, awan babain mo. Ti bagam kay day, amin ana ibulsa ni pare Inteng, apun daw, irwar na. Na, pirjem manun ti aldaw ko. Ne, saan ka pumanaw tagluto ka ba? Sika mo'ten at agluto iti kalam. Apay, saan ka amangan dito'y balay? Saan? Tapakanan na kami ni Kapitan. Nay, apay nga akasta kami Ay makamu ka ni tibiyag mo. Ha? Agtugtugaw ka lang, kayat mo ilutuan ka pa. Anya. Apay adimot umay tumulong di pare Badong. Ay, masadot siguro Sapay nakatadaw iji tawad Ay, buy-buyaan na ti panagtrabaho yo. Agisem-isem, saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mataltalyawan ngam ayaban na kitinagan ka no maminsan. Ay, kasta nga min day at tao kahit. Ay, sayang, ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Ay, ada? Wen! Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadong, apay saan ka amas daaw? Nay, anya kumangay ti pakasdaawak mare. Nalpas gaya man daytoy may sa proyekto dito'y barangay. Jayarang tay. Ha, jakto pa'y mailabas si tricycle ka, taggungon. Saan ajerang tay ti kayat ko asawan? Daytoy kalsada. Ha, ay wala niya. Nay. Nalpas gaya ba? Di ka man. Pagpagnampayan no umay ka dito'y tersina. Way, namok analpasan. Saan ka mo't siguro nga agreklamaw? Nagpatinggalaang di tabatog ti balayaw. Way, maragsa ka nak, iti dayta, maray. Amom no apay anabiit analpas dayta kalsada. Nay, anya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Aya, ay kinasayat Kami kunak, ta saan kamot atimulong Apolos. Uray at atimulong mo nituyang ko, maray. Si kapay anaglaing nga agreklamo ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raw. Mawatan nyo lat kamot tin talumakay da taon. Nay, apay asikamat timang bakbakla iti may sakaban abagas at angdan mo anagbayanihan, maray. Asino nga'y kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, Kapitan. Ningay pare Badong. Mabanugak laeng amang ibaon kunkwan na. Awan mo ti amo ng aramidon no saan nga agreklamo. Agreklamo pa'y nga taka nalpasan ti proyekto dito barangay tayo. Saan nga agpatingga nga agreklamo ni Badong ko, Kapitan? Isulang ti paglaingan ng aramidon, ti agreklamo. Ay siyak man latimang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, Kapitan. Kabailam abaklayan ka nagdagsain. Kabailak tupay ang nagbayanihan. Daytan tuki din wan kaban unlay. Pare, siya kung tinang bagkat iti bagas. Para ka ni Marituyang dayta. Agyaman na ka, paray. Imbis asikatimang bagkat. Wen nga rin, mababain na kun pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan nga irang tay paray. Mayatay. Hoy, Badong, aldawan! Apay nga insardeng mo ngay, dahito tricycle. Way, talumasat tagayam di tarang tay. Kay, apay kuma. Apay, nalipata mo. Ngagungon, day tarang tay. Sanon, pinarimaan dagiti bumarangay. Aya, Di mo amo kasaan kamot Apolos at timultulong. kahit kaano nga, ti sumaruno abayanihan. Tatumulong aktuman. Tapno saan mo ngay bagbaga na lainga nga agreklamaw, kinsadot. Ay na, Tata Badong, tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidang.
Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sa palipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.